Ketsi ke ba ga mang le ba ga mang? Ba ga Mashilo. Re thoma ka Ba ga Mogafe. a re dire so pele ba le ke ba ga Mogafe ba Maloba ne. Leina ketsi ke mama Eni. eni ne. And then ba ke ba ga mang? Ba ga Mashilo. Mashilo. O ba ga Mashilo. Leina la mama ke mang? LC. Elsie la Sereto ke mang? Ramolokwane. Ramolokwane. All right. O sepela le bo mang? Ke sepela le ausi wa ka. E le go mang? Ke nna Stefina Chabalala. Chabalala. La Sereto ke mang? Ke Mahlako. Mahlako a hlahile. Mahlako a ngwato. Ya. All right. Ba bang ke bo mang? A e thome mola go a buti mola e tla ga botse. Thoma mola go a buti tla ga botse. Ke David Moafe. Ra leboga abuti ka mola ke ma? Lekota Aphane. Re a leboga Moreku abuti. Ke Moshe Mokonyane. Re a leboga ba ga Mokonyane. Innocent Mthimoni. Re a leboga Mthimoni kana sena na zelo ke mang Mthimoni? Nomaziane. Re a leboga nko fe khaijedi ya ka mola a ditsebishe. Penelope Mabena. Penelope. Ya. Lina le Penelope. Yeah, no. Re a leboga. Motheletši. A re go tšega nyane ka lehlo la kgopolo ngwanesho. Gore Maloba ka a la bobedi re bile le leloko la ba ga Mogafe mo. E le mme a hlakahlakane a lla gore o robaletše ke bana. Gomme o mongwe wa bana ba ba robetšego o mmona ka lapeng la baagišane. Jwale a mmonang ka lapeng la baagišane dintwa tša bona mabapi le moagišane wa gage ga ba sa kwana ga botse. Jwale ra kwa re tshwenya kudu tša boloitše ebile nna re ne taba le tšona re tshwenya ke ye ya go se kwane batho e le baagišane ka gore le bebele e bolela ga botse gore moagišane o bohlokwa kudu go feta ngwanenu wa dulang kgole ka gore ngwanenu wa dulang kgole ga a fihla o tlokwa ka moagišane gore moagišane o bone jwang o kwele jwang. Jwale ge baagišane ba sa kwane e ya lomela mane ga ebe ga botse swana le ntwa ya bana ba motho. Jwale ke ye nna re focus tše mo godimo ga yona tša gore mang wa fofa mang o dia jwang moloi o tseba ke sehlare bana bešo. Moloi ga a tseba ke sehlare ge ke ile ditaoleng ngaka ere ke loya ke Malefo ngaka mphe ditaelo tša go ntšhireletša gore Malefo ga ntoya di boele morago go hlotše Malefo. Ka gore yalo re ile ra bontšha gore go bohlokwa gore moagišane a be gona ge le ka lemoga ke bapadile voice note ya moagišane mo a beng a tetatola gore yena ga a itsene ebile ga a tle a go no tla bawe ka baka la re ke bona ba hlokang thušo. Ntwa go nkweša bohloko moroka ke gore ke boletše le mama mosegare ka labobedi mosegare ka boa ka tle ka bolela le morwedi yage manthapama ka bo past 4 to 5 past 5 and then poledišano ya ka le morwedi yage e tšere metsotso e ka bang bo ma 15 minutes mo founung. Ke leka go mmontšha bohlokwa ba gore ke ka lebaka la eng motswadi ya gage a swanetše a be gona mo ka baka la gore batho ba swantše ba kwešiše ebile ba tsebe gore ge re tša le re topa founu re kgopela gore o tle pitšentše kgolo ka baka la gore re ne taba ye so ye e go hlokang batho ga ba re tšee serious ka baka la re ge batho ba sa re tšee serious ba sa kgone go tseba gore re mmerekong ene mmereko wa rena ke go tsenelela mo go batho ba tlileng gore ba hlokang thušo ba re berekiša boima. Go jwale ke tloga ke dumela kudu gore ge nkebe re ile ra kwana go tloga ka la bobedi batho ba ke ba tla ka moka e kgonne nkebe re se mo and then lebaka la gore nkebe re se moki go ne le motho mongwe wa dutšeng gae ke tšatši la gage la go tlapitšentše kgolo re moemišitše ka baka la batho ba e leng gore ba re undermine ge re bolela le bona re ba gopela. A ke bontšhe gore go ya le go ya
motho wa a ganneng go tla pitšeng tše kgolo and then ka morago a tla re ga a kwele ba bang ba bolela ya ba gona a re le nna ke nyaka go tla ga re sa tlo ba dumelela ka baka la gore ba re bušetša morago batho ba ba jwalo ba re bušetša morago moroka mola nna re berekela go ya pele so ga se ka go no kgatla fela ko go no re motho a tle pitšeng tše kgolo ge re šale re bitša motho re ba re bona taba re sa ya go yona gore motho o tlo nyakegene bohlokwa ba gore motho a tla nyakege ke bo morwedi ya ga o lile ka seriti sa bona bana ba dikolo gore kolong kae jwale putsišo ko gore go nwa le seriti se ba lileng ka sona maloba se kae sona gone jwale ene go ra gore ba bile le go bona bohlokwa ba gore ba tle ka moraga gore batho ba ga mogafe ba fitlhe mo ba bolele taba tša bona and then ba thoma go bona go le bohlokwa gore le rena re swantse re ye mola e le gore re ba bontšhitše mahlokwa ao pele so re kgopela gore le batheeletše ko gae ba tsebe ge re ba founela gore re swere tabašeng ke ya ngwanenu ke ya mogatšago ke ya ngwana gago ke ya moagišane ba tamela o tle ka keno ka baka la gore e tlo go hloka tabeng nke batho ba tethwale ba emelele ka gore go ya kua pele a re sa tlo ba dumelela ka baka la gore re tla be re go founetse ra go botša wa gana jwale e tla ba o ka re thoma go bereka ka mokgwa o nyakang batho e seng go ya ka mokgwa e leng gore procedure rena e bereka ka gona jwale re a ba leboga ge ba tlile le ge e le gore nke be ba tlile maloba e seng le kgono mara a re leboge ge ba tlile ba gešo ke a bona gore ke kgatla ko gore mama o tlile le seseaga ke kgatla ko gore mama o ne morwage mola ba ke kwešiša gore ke baagišane ba ba tsebang taba tša lena ba bangwe ke dihlobo ba bangwe eno ba batho ba fela ba mo motseng ba e leng gore mohlho mongwe ba tseba taba tša lena moroka ke tlo rata kudu gore re tle re gape ka tsela e e se ka tla re tswa ka diatleng ntwe ke idumang ke le kapa ke gore ge re tloga mo swantse re tloge mo e le gore go ba le lesedi la gore na go iwa kae and then batho ba Low-Fontein baagišane a re ithute mokgwa gore ge batho ba elwa re se ke ra tsena taba tša bona ra re ge re ne luo ra bolela se ge re ya go pota ka kua thukwela re kopana lola ra bolela se ka baka la gore go ra gore re manaba re dira tša malapa a alwang a re reng ge batho ba elwa re dithute mokgwa wa gore ge o mongare gape moketekete gore a re o e bolela pele ga gage ka baka la gore ntwa e nnyane ya baagišane moroka e feleletša e tsena ke batho ba bangwe ba bantšhi kudu and ge ba e tsena ga ba e tsene ka kago ba e tsena ka go tšwela pele go lwa le motho le batho ba tšwela pele go lweša batho so ntwe re tlo ikgopela mo ke gore batho ba ke baagišane ke ile ge ke bolela le mama maloba ka labobedi a mpotša re yena le moagišane ga ge be ba kwana a re be ba kwana kudu jwale mama ba theeditše radio maloba ke na le bonnete ba gore batho ba kamoka ga bona be ba theeditše radio ba ba leng mo kamoka mama Shilo ngwana Mashilo o ya ke ga botse re se ka go fetiša ka lenyalo ngwanesho wa kry ke re mama Shilo ganeng gone toboro so mongwe go beile leihlo o gapa dikgobunya go gapa dikgomo kgaitšedi aka o bo theleditše radio go sa minde o tlanka di matšhepise wa kere ngwana gešo aga ke tlo kgopela gore ke sure gore o kwele dilo ka moka ga tsona tše di boletšeng ke mma gore nafale o kwele dilo ka moka tše di boletšeng ke morwa wa gagwe o kwele dilo ka moka tše di boletšeng ke kgaitšedi ya rena mo jwale se sebaka ke sa gago bona ba boletše maloba se sebaka ke sa gago ke kgopela gore re se ke ra tsena morwedi ya Mashilo ka ganong ga a bolela re mo tlogeleng a bolele re mo theeletšeng and then ge e ka ba go ka ba luo a ka nyakang go bolela mo go lena a emiše letsogo fela re tlo mo fa sebaka sa gore a bolele le yena ba mo theeletše go swana le ge yena a ba theeleditše ba bangwe kgaitšedi yaka a ke dire ka tsela e ngwanesho a ke dire so
seo swanetseng mo se tsebe ke gore jwale ka Maloba ga re bolele batho ka maina mo di-radiong a kere ga re bolele maina a dingaka ba porofeta ga re ntšhe mahlapa jwale ka ge sealemoya se sa nyake mahlapa polelo re no e apesa gabotse ka baka la gore sealemoya se se theletša ke batho ba bagolo le ba bannyane gomme mantšu ka moka ga ona a tswang mo a tsena tsebeng ya motheletše a swantše a dule gabotse se a mafelelo dilo tše ke di-camera ba gešo mmere kwa tšona e no ba go no keepa information gore go sa ge motho a ka tla re o boletše ka yena ka mo go sa tshwanelang e be gore bohlatse bo gona le batho kua gae ba bona ba tekwela gore ye a se e wa e boletšeng ye ga re fihle selo re tšea dilo re di bea pepeneneng gore mang le mang a teponele a tekwele go kgaotša taba ya difounu moketekete ba le pitšentše golo gore wena o dira se o ile ola o dia se jwale ke tlo bapala setopolwana fa kgaetšedi ya ka ge ke fetša go bapala setopolwana o nape o tsene ditabeng o re fe tšona ka botlalo nka rata gore o itšee go thoma gona mola lebeng le kwana gona and then go fitlhela ge le thoma go lwa le lekgono ge go kwagala gore ka mola lapeng la gago ka mola bahu ba nošetša merogo maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le sealemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši aga mphe mma gore thobela batheeletši ke dumediša ntate Moremi le ntate Kakapa le babereki ka bona nna ke nna Elsie Mashilo ke nna moloi yola wa maagišane wa ka o a bonang ngwana wa gage ka lapeng la ka nna le Mike ne re kwana mare Mike nto nna ntla ba ka yona nna lotse ka moka tše a reng yena na mpotša tšone nna Mike a seng ka mpotša tšone ne re kwana re dula setuping sa ka sa Jojo a dula mohlareng wa ka wa ntweng wa gwafa ne re nwa teka ka moka nna le Mike a mpotša nto nngwe le nngwe jwale ke tlabile ke ge ke kwa mabarebare ka montle ka mo ke ba gore Mike o bona ngwana wa gage ka lapeng la ka jwale why Mike a ile a re ga a bona ngwana gagwe ka lapeng la ka a sa mpotše gore Mike ga ne go diregang ka lapeng la go ka re ke bona ngwana ka lapeng la gage ene ngwana a gage o bolaile ke batho ba bantši ene mola e le gore Maki wa ka o a tseba ngwana go jile ke o tseba gabotse ga ba bolele nnete batho ba ke ntate Kakapa a ba bolele nnete ka re go nyole ba phara nna ka ditaba mma gorena o se kwa kwela ditaba thoko ke rile o tsene ditabeng o re fe ditaba tša gago go tloga mola le kwanang go fitla ebile ge le tlolwa gore ga botse le lošitše keng go fitla le kgono Maki ge ke gopola ga botse le lekgone le be ke sa bogetše life ya Maloba ga a re o a loya o re ke bone ngwana ka mojarateng moroka a be a re ge a e bea gabotse a re go a kgonagala gore batho ba ka dira tše ba didiang ba tšelelo tša bona ba di bea ka motseng wa motho and then batho ba di bona ka motseng wa motho a ke nyake gore o lokele mme o la mantšu ka ganong gore o ile wena o a loya tšwela pele mare setšhaba sa Lofanteni se tseba ke le moloi ka polelo ya mmeo a ke re rena re bolela ye re ikweleng mo re tšwelang pele ka yona a re bolele ka tše batho ba di bolelang ko gae le tše batho ka mokgwa batho ba di tšeang thobela ne re kwana le Maki vela mare taba gore ke llela gore nkebe a tle mo go nna a tle a mpotse gore Maki ke bona ngwana wa ka lapeng la gago go swana le ge a kgona go a be a kgona go mpotsa gore Maki a o kwe mpya ye e ke tsamang godimo ga masenke a gago bošego na ka re ke rata o tšwela ka montle ke dule ka ntle ke bone mpya e tsamaya le mošimanyana ge ile yara e ile e hlatsaela yona thabeng bale gore nna re le Maki re feletse re kwatelane ke kwatiše ke gore e ile ya go ba kire ke ka nna a ya go bolela gore taba gore nna ke tšere ngwana gage ke mmele ka jarateng yaka ene ngwana gage o nošetša mablomo o nošetša morogo ke ntho ile ka tšwa go yena ganyane ka re ke ile ka re go sene ke ekwa ke mmeditše mo trateng ge ke mmitša mo trateng ke nyako mmotšiša tabeke go tšweletše ngwanyana wa gage ngwanyana ile re ga a tšwelela a re mma a gona ela se mma a se gona ngwanyana le re sene a re baso o ile a tšwa ga a sene a etšwa a tla le ausi oki a re ga a boa le ausi oki ba tšwele ka ntlong e le ba bararo napile ka tepušiša gore wae Maki a ga nne ke mmitša a le one a yo bitša motho wa go tlo mo backapa gore ba tle go nna e le ba bararo na napile ya ba gona ke kgomoletše Maki a ke dire so a re go thuše mmagorena ne mmagorena
ke Ramolokwane ne Ramolokwane alright ba go mpitsa ka LC ka LC ne eno ba gore motho mogolo re no mmitsa ka sereta a ke nyaka le ba le tseba oh mane LC o boletse polelong mo ge go theleditse ore mme o ngwana wa ga go bolaile ke batho ba bantši o kana bana ba ganyane ka yona polelong okay mme o ile re ge ngwana wa ge a snele a tlhokofala ngwana ga ge e ile a bolokwa go sne a bolokwa mme o a hlakahlakana ga sne a hlakahlakana ba ya ngakeng tsuku okay a re ge a boa ba re ngwana ga go o bolaile ke ngwanyana tsuku ne alright ena mme o a be a tsamaya a ga ngwanyana tsuku owe go ya go ba botsa gore gape ena o tswa mothong ba re ngwana ga o bolaile ke motho tsuku ebile motho o jere nako ya gore a tsamaye le ena dimoshareng gore a be siekere ya gore ngwana o tlhofetse ka nnete okay ke taba tse o di botsa wena o di botsa nna e le maagelwana alright na bile ona mla tshifala wa ya fela ile so ge fela ile so ja tlile ke kopana le ena mo ntwe ngwanyana oke ke a musha ke ngwanyana ga ndi go dira gang arawa gape magishana ga o re nna le wena re bolaile ngwana wa gage ke ile ka tlogela ngwanyana ola ka ya go mmane wa moagishana ka fitla ka mmutsa ka re magishana ga ni mmane why moagishana a re ke bolaile ngwana gage a sampotse straight na okay mane a re wena a wa ba jiwa mo tabeng tsewe motho a ba jileng ke yena ola a go boditseng alright bale mme o na bereka a berekang ile re ga boa ka mmitsa mo trateng ka re ma ke go eme mo trateng moki ke kwa tabe so gore nna ke bolaile ngwana wa ga go na o tsweletse ngwana wa ga go moshimanyana a bolla straight a re wena a o gona mo ke tabeng tsewe ele moagishane le abuti a o gona motho a go butseng ke yena a le mo ditabeng wa ya ge ntse go ya moagishane a bala ena mogala bo a reng o bolaile ngwana wa gage le yena a re ke kopane le seberebetšana mo tseleng a gogoba a re ngwana wa ka wa motshwenya seberebetšana monna tsoko bale ke nyako tseba bale nna le bitso la ka tšatši le jwang gore ke be tabeng tša gore maki le wena tabe ya seberebetšane wa itseba ke butse ke maki alright and then ke kwele o bolela taba ye nngwe mo ya gore o boletše polelong wa re maki o tseba ngwana wa gage gore o bolaile ke mang o kana bana ba ka yona gona mo ngwana okay na tsena sekolo tsoko alright kwa gore na kuwa okay maki o ile mmerekong a ile mmerekong o tsere khate ya sasa a efa abuti wa tsona alright abuti wa tsona na sa rekile ngwana o dijo na sa reke dijo ka mogae abuti wa ngwana e le go abuti o e le abuti o alright na sa reke dijo ngwana o na ya sekolong a sa ja ge a jile ke ge a jile sekolong ka rena go tsengile ka ke ditse ka motsong wa ka ka go ngwana a gwella ke tswetse ka montle ke tswela ka montle fela ka bitse ka dibitso ngwana le re ga ya raba a re mafentse ke shapo nkgapelanyana a mpitsa gape ke mohu o a ngwana e ka ge a ba ntlwaetse ena ne le ngwana wa go loka ka re le ge ke robetse metsi a etswa na ntsoša a mpotsa gore metsi a tswa ka ge metsi a rena a ne bothata ba gore ge a tswele bošego furuko ga be gone alright ba tšere khati ba efa abuti abuti o gambola ka khati ela o re ke oketša tšhelete alright ngwana le a thoma go swara ke stress a re ge ke be ke gwella ne ke tsubile di-glue bale ne ke bona lefase o ka re le ya šikinyega o bo ngwana o be e le mokgogi wa glue na sa goge glue ne le mokereki tabe ya glue e tla ka mang e tla ka stress sa gore ga a kry dijo mo la ile gore mma o ile mmerekong o mama o ile mmerekong o file abuti khate ya sasa gomme khate la ga e reke dijo khate ya gambola alright e re yo ketša tšhelete alright mosadi o e tseba ga botse tabeo ene le batho ba bantši ba lofante tabe ba e tseba okay and then gona mo go a diragalang gore ngwana a fetša tlhokofala ka mmotsa gore wena ka re o mokereki why o sa kgone gore o ye go moruti wa gago nke o mo tlhalošetse bothata boke okay a mpotsa re maki ke tlo ya go moruti nna ke seba ngwana a ile borutsing gante dijo tsela ga di saba a di be gona ka mogae ka moke ngwanela ka mokgo a swara ke stress go ya go ile na bile ngwana ke ga a tsuba didulu a tswela pele ka go ba le didulu tseo nna ke nagana go ebe a ya gona ko ba reng o tlhofaletse gona a be a re o ya ga kokwage Falbank alright bale maki o tseba gore ngwana go bolaile ke ma
ena a butwa gona ile a ba feletse a ngoile Facebook ba ba e boneng mara ba tshaba go bolela a reng mo Facebook a re wa tshola ge nke be sale a se khete di dice go ne le gore a rekele bana dijo go ra re ngwano o tsere ke stress sa gore o hloka dijo o tlhoka dijo ka gae a tsamaya a ya matsileng a thula ke koloi a ke tse go diregileng ka re go le mothuletse gona ko nna ke se bore go diregileng ora ke leboga tše o re fileng o ka bolela tše dingwe tše e leng gore mo gongwe mamadile di a direga mo gongwe maagalwana ga go ga a di bolela goba o ka te phetolela go tšela tše dintše a di boletše nna gore sa e file wena o sa tlhalosa re tlo le fa nako a ene ba le maki ya maki o le bothata maki o le bothata maki ne re phela monate wa tseba ne re phela ga botse bothata o bile ge se ne ke fetša go ya ga ntlo ene ka mo motseng wa maki dingaka di ne di bapalla dingaka tsoka ke nagana go le mme o mongwe wa ngaka maki o mo kwatetse le no ka re o file maki o file ngake o tšhelete ya gore a go batše nna bale o tlaba ke gore nna ga ke go bale emapele maki o dirileng o file ngaka tsoko ye tšhelete nna ntsamaela go ngaka tsoko yeo ka gore abe a re nna ke bolaile gona gage jale wena taba tše tša gore ngaka e filo tšhelete gore o bolawe a gore o tsamaya bolela ka rena ga motho wa letša motho wa letša o letša go letša alright and then re fetse dintše di leng gona mama ditaba ene ngaka ya mafelelo e ke itlileng ka motseng wa maki ile a re ge e gaša ya gaša godimo ga gratšhe yaka ya gaša godimo ga gratšhe yaka ke ne ngwana mošimanyana na re ga e tswa le maki na mpitša a re maki o mmone a šole o tsamaile bale e le gore go seno ga gaša ngwana o thomile gore palela a ke re gore maki o molweile ngwana o thomile gore palela ra se re direng ka ngwanoo na sa controlege ne re e romanya maki o kry maki a re thieditše okay and then jala jaaka kua di feletse a ja fela tla natso gore ke nyako di bolela ka moka ka re batho baki a wena ke lapile ene a sentate moreng ba re thusitša ka wena ka re yena ga a bolele motho magišana ka ga a tla bolela ke ge a mmeo a tlile ka gage mmeo mofe o mmeo be ke dumore pele o ya go tsena ka mogo ga botse mmeo ke wa moagiša ke yena a fangola katara gore o la gone o letša ga botse ge a le gona wa letša wa letša ge o ke a se gona a kgone go letša o letša ge o a le gona alright ene bothata bo bontlabang maki ngwana ola o tsere koloi ya mokgonyanaka a e drive ka mokgwa sa controlling ka gona ga se ne a e drive ngwana o thuti le bota la garage maki a bolela taba gore nkebe a tshule nkebe a wishe le bota leki a tsama a botsa batho nkebe a wishe le bota leki gore mosaila a ra a boa moabwang a kere go le bota le wele le bota la ka le crack le la garage le kriste ke ena ngwanong vale maki o shaleng taba tša ka morago mme o tsoko ile a mmuša a re wena ka re ngwane bone jale o re maki o bolaile ngwana gago nako tše maki a šenke a yage motse ngwane o na le kae ka re no o sa e bolele tabe e thomile go ba gona ge mosadi wa senaga motse gabotse go ne mona wa gore wena o ne motse ke gore ke nagana so alright ke nagana so ka re le maabane wa maabane a buto ile re ga tsena o tsene ka gabo nna ne ke tsena ka montlong ba te puditse gore ke tsene ka ntlong ga ne ke tswele ka lebatsi la ka pele ke bona bana ba ka ba le motseleng ke ba tšea gore re ka morago maki o ile maki wa mosadi o ile mphakatsi wa moki lo Fontaine wa tswa fisha ka mokgwa ile re bopile ditaba nna ne ke tepotsa gore ka enako re tlabe re o retse ntloe o moloi a botse re ga mofetola a re ska fela pelo e sa etla ntweo o ba re ba nyaka gore o tshumelwe ke tshumelwe gore ba tle mo dipitseng ka re mphakatsi wa lo Fontaine wa tswa fisha alright jwala a re tsene ditabeng jaaka kua ke nyaka o feditše jaaka kua mpotse ke nyaka re ye ka mo go maki o mongwe ene maki ile re a feta mo tseleng maki go netse mo letseleng ya rena pula ga enile go ema metsi ke dirile thininyana so ke o tratanyana so gore batho ba se ka feta mo ka rena go tšhe go feta le dikoloi ke tšhaba re tlo feletša di epile gate yaka maki tšatši le leng ngwanyana ka ile re ga a tshama a ya mmerekong maki o tsweletše gona motho ke koloi ya ngwana e fetileng gona ke bone maki a khunamang a ke se gore maybe na a wisitše selo or na a wisitšeng mare ke le gare ke bile gare teng maki o emeletša sama mare na a sa swara selo ale a ke tsebe gore na a topa mo fase or na a wisitše selo gore na a dirang go tseba yena tšeo o tseba yena a ke re gore maki ke moloi
a ke be taba mo o maketse kolo ya ngwana ga go Eh, ge ifitile Steffi, eh. makhi wa o khuna tswile ena so wa bona go topa selo or maybe na tengwe or maybe na dirang a ke tsebe go tseba yena gore na dira and then a feta mo tseleng ngwana ka ile moimana a bolla taba gore o ikgantsha ka mpa o ka re a ka gwa ngwana o ile a re ge a boa ketse ke mantso a bolela a bolela mare o bolela a le one bale ga se gore o ra ngwana wa ka or o ra ngwana wa mo a tlhehla ngwana ka re wa tlhehla emapele o be a bolela a nnoši a mo e leng nnoši. gore a ka be a kwagala ka gore gantši go tlwaelegile ge motho a bolela nnoši e le ga a bolela ka pelo jale wo o be a bolela phatlalatša batho ba mo theeleditše gore no go sena motho mo strateng na bolela a subelela ga meoki or shopong ka a ke tsebe go tseba yena o a kwa kwena o ka nnoši kwa ke nna ga rene ke le ka mo gratšheng Oh, yeah. and o ne o thaba gore kone e ge thoma e tsena ka ko o dikiša pompong or o dikiša gago alright Ka go mmeo. go ne tabe nngwe ke nyaka mphetiše mo go yona maloba ba boletše tabe nngwe ya yena monna tsuku o bolelang ka yena le reng ba go goba gore ka tšatši lela a tlile a bolela tabatše o ile tabatše tša go loya ga ke loye ke nnoši ke loya le wo a e ra wena goba ke kwele ga botse maubane o ikwele ga botse alright le nna ke kwele alright bale ke makala ge monna owe Eh. le basadi ba babedi ba se gona nko nabe ka yona gona mo gore wena ka ge ba re le wena o kwele gore o bo le gona tšatši leo o tseba eng wena ka taba eo tsatsi le lefeng lona le la monno ba reng o ile a re ga ke loye ke nnoši ke loya le wo ba rene ke le gona kae ba re o ikwele polelo e botlo ga o se kgole le gore o ka ikwa ba re o ikwele jale re nyako o kwiša ga botse gore na polelo tše jalo ka tšewe o a di tseba goba ga o di tsebe nna na ga ka kwa selo Alright. mare mo radiong ke kole ba re go ne memory cards o e le gore ba recordile monna tsoko Yeah. bale ne ke nyuma ge memory card o ka tswa and a se ke tle ke be le nnete ya gore ka nnete motho o boletse na okay ee alright re a e feta a re tsene mo go ditaba tše jaaka mouale tša mme o mme o ke gole a re taba tše ke nna ke a mo tsentšha mola le gore yena a gona mme o mo a tsamang o bolela ka nna wo ee and a se maloba e le Sunday ngwana ka ile a re a feta a re yena o nyaka revenge mara a ke se gore ke revenge yang mo go mosadi wa ka mola mosadi wa ka kae wa ka mo kae wa ka mo go nna a ba šupa ka lapeng laka And then- ngwana ile re ga a fitlha a re mama gape ke kwele mosadi ola wa ka mola a re so- emapele ngwana gago ba feta ka koloi kapa ka maoto ngwana wa mošimane Okay. ee a ya shopong and then o a botjamang a botsa banyana tsoko ba ne le bona banyana bao kile ka re ke ba botsiša banyana ba re nna ne re sa bolle ka ona nna ne re botsiwa ka bolela gore gabotse o ja ke eng ka re ge a ne le motho o bolela ka nna ke nto e gabotse e mo jang and la bobedi a ke tsore ke la bobedi gore ke la bokae mara ke la bobedi go tlile ngwana bana ba ba dirang grade 2 bana ba le ba re ge ba fitlha ka motseng wa ka ke eme le bona mo lefestere ka re ke kile ngwana o monyane ka bolela gore bana ba le ba re ba tlisitše molato ngwana wa mme o re nna ke moloi ngwana wa grade 2 o re nna ke moloi ebile ke agile ka tšhelete ya boloi bana ba ke ba gamang bana ba ke ba gona kwa go rena kwa ande ke bana ba grade 2 ke bana ba nnyane alright and then nke re tsene mo tabeng ya gore mme o re wena ga a tswelela o a moroga ene o moroga ka mme a ola zanke ka moroga wa ke mmoletse maloba ke ge go ne ntate o mong ke eme le yena mola ke tlhalositša ntate gore gape bana ba tlile ba mputse taba e soke ba le tabe ge e le soki ke bere ke jwang ntate o ile a re ga mphetsola a re ke bana ba mang ya ba gore go feta o ka thoma ka re ke o motala o ke lona le ke morogileng ka lona lewe ya go moroga gona o nka se moroge ko monyane thatang ka mofutapa ke ne potsišo ka mofukta Ke ngwana. ntle le dintwa tša gago le tša mmeo wena le wo lebakaeng le le ba babedi o a se gona re mmetše ko mme o ngwanyane o ne ke phela le yena ne re bitsana bo scheme a e ja gaka ke e ja gagage ne re phela ka moka fela
ee bale bothata o bile ge thoma re te pušitša morago ka re ke nagana nako tseng ile a re berekiša ena ngwanyanao ra go tlhasela mosadi tsoko le monna gage ko Almastrift ee le mmakišang monna ke papa go ngwana wa grade 2 monna owe bane ke le ka re e ke dutse ka montlo ge ke boa ka nana ka mara berekišiwa wa e re swantse re late mme ola re late ntatola pele ga mosadi wa gage na ke tselena bele ya go mosahlela le reng nanya ka monna o mosadi o napile le itse mogwanto ne re itse mogwanto napile wena wa mo fegeletša gore yena a hwetse monna o ne re le babedi be na hirile kolo yena na hirile motorokaro o ba hirile motorokaro motorokaro alright mme ba emišitše molabuti a emišitše le wena wa emiša a re nyaka di fele ka mo pele maubane di epe ka mo di fele pele ka mo na hirile motorokaro ra ya kowe bale ka bona re bokaone mo ka re tlo sena mathateng ka re mme oki o tla go botsa gore na o tla go rapediša bale nna ke tšhaba go rapedišiwa batho ba modimo ke phetse le ena ke tšhaba go rapedišiwa ka kere se khibiju ka sekgweng o rapediša batho ka dikerese kere se khibiju ka sekgweng ke phetse le ena le ge a ka sega gabotse thapelo tše le be le ne le go didia mmogo nna se ke di dira jale wena o tseba jwang gore nna mpotsa ke tšhomi ne le tšhomi ya ka re bitsana scheme nna le ena ne le tšhomi ya ka le lofantene ba e tseba tabeke lofantene ke ba rara ba tsebe ga ba kgone go bolela nnete tabe ya kerese khubidu o ile a rapediša motho ka yone a ke tsebe ka rena gore wa kgona mara a ke tsebe ande a ke re ke moloi ke re wa kgona go rapediša alright go ne ye nngwe e šetše mamapele re ya ka kua a bolele ke tla e nagana alright maubane over to you moroka ge ke theeditše ditaba tša ngwana Mashilo fa bontšinyana ba tšona ke tša di tlišetšang ke batho ka mokgwa ke mokweleng ka gore ge a re o botša batho gore a re batho bao ke bona ba di tlišang go yena gwa ba le tše dingwe tše e leng gore o te kwetse tšona ka ditsebe tša gage ba sa bolele le yena ba bolela ba nnoši go swana le ya maloba ge a re mme o be a ne le morwa a re amene mme a re community ya mo islo go ya ka mokgwa re bopileng ditaba ka gona community e be e swanetšeng ke be e šetše e le mo e tšhuma legae la mme ola o re o ba kwele re ka se mongangiše re be re se gona ke bona ba tsebang gore be ba bolela ka eng ba sa tse gore ba kwa ke mang ge e ka ba go bile jalo ka nnete mmagorena o be o emetše letsogo bile mothomathomo a botio ba wa bobedi pele re tlo tla ka mo gomme kama o ka tsena mamafe thobe age mamafe ke nyaka go tsena mo tabeng ya mmeo ha re be re bolela ka taba ya motlhomong go fiša ke sa tsebone mphakathi o fiša kwa le salo wa ba le taba ya mphakathi o kore ke tlhaloše taba e a bolelang ya o fiša ena ba se gona se nke a tle le meeting wa gona rena re tswa ko meeting owe ene le ngwana ha e ka mara ditaba tšeo wa mošimane o gona ka mara taba tšeo bašimane e le ba dirile di-gangster di-group so gantši be ba tlhakana le mošimane wa ka ba tshwere dilo tšao go batša batho a ba kgalema be a bolela ko mphakathing a re ba kgalemile ka ba reka dilo tše mafelelong di tlo bola lena so he re bolela ka mošimane e ba bolela kana tabe ya mphakathi le bašimane ba bone le abuto mo dira meririana kwa hae kwa le re ipile ngwana wa a seng right mo tlogong bjanong a ke tsebe gore he re bolela a sa re botšiši a ne bjanong a tlo itliša mo o ka re rena re nyako gore mo fiša a dirang and then taba ya gore a re nna le yena be re tlwana ene ke le boditse le ke fitlha mo kare ke makhi yaka be ke morata ke rile he ke bona ngwana ka go go yena a senge ke nagane gore e ka ba o berekiša ke yena ke naganne o kare ya kgona ha gore mohaishane a ka tšea ngwana ka a tlo mmerekiša ka mo yena ke rile ke santse ke nyaka taba ya gore ke tle ke kwešiše gore mohaishane ke tla mo tsena jwang ke mmotse tabe ya ngwana kae yena
mosadi o mongwe a tsena ko yena kwa la fitlha kokota kokoko a bile he ke hadima ko morao a usola o ipulela gate wa tsena o rile ha tsena ke ra monyako o tswaletswe a kokota hape mo monyako a tswa Elsie ha tswa Elsie o tswa ka tilo tse pedi o di bia go ntle ke ba tlo bolela ka tabe ya bona ya hore ba fofa ba nna motho wa fofa o ke a le botsa batho ba modimo motho wa fofa hure wa fofa motho o fofa ka nnete le ngwana la ke sho hore kwa o mmeile ka nnete ka mo motseng ai motho hani bjano he ke market ke go dilo tse ka moka di mmaka di tsetsa ro mmaka tsa kana mgo ka re mara jwanong motho be ke re ko motsena bjale he se tja bolela ka mefofo ya hae o ra re ke nnete ntwe wa itseba magorena she o bone ngwana wa gago ka aga mme Elsie Mashilo amen and then go tloga mowe ya thoma go ba dipelaelo go fitlela o krea karabo go polelo ye e beng e bolelwa mabapi le taba tša go fofa ntle le tiragalo ye ya dipolelo tše wena o di kweleng ge ba be ba bolela ka mefofo ya bona go ne le ye nngwe ye o ka itšweletšang kapa bohlatse bo o ka botšweletšang mabapi le go fofa ga mmeo ntle le ye o ikweleng ge ba e bolela e hona ka after lehulo la ngwana ka lewe ha re mosadi tsuku nna ke re ke yena a loile ngwanaka yena le mosadi o be ba le ka montlong a di phingirela di bona ke tse dinyana re ile go bua polokong he ba seno ja batho ba phatlale tso shetse yena a shala le chomi ya hae ka montlong yaka nna le family ya rena re ntse ka kokotenteng sa ntse re bolela problem e tlhaetseng nna bona ba ka montlong ausuela ba le ba e ke seno ba phatlalla batho ba go hae ba re ba tsamaya ke tsena ka montlong ba bamba le ka ko morao ba tlhatswa dikobo e be le yena na bile lo ro tsamaile na go mang ha ka bona ro tsamaile na go mang nna ke le he ke tswa ba mpitsa re o ne le mme o mongwe ntle wa nyaka setho ba tlhatlha mo le seile ka tswa ka mola ka go yene ke fitla kwa le o mpotsa ka maku ore le nna ke buile ke re ke tlo feta ke le tlhola cause ke na le bana ba bannyane ha o no re nka boa ka tla keno hape ha ke ra na moshimano wa feta ke re mona hone le dijo ka mo khopela re tsolele mme wa mo tsholela mme o la o fitlile mola a le reisi a ja tse dingwe tse reisi ela e tlohela le beetroot ka just plate ela ha e ka e tshwara so ka ja beetroot ke ngathile beetroot fela a seng ke dijo tsa go lekhu ke ngathile beetroot ka ja dijo tsela ka di fa moshimano ka maraka di tseo di bie go ntlo ntši bana ba tloja beetroot ya be le yona e le bothata mo ho nna re tloile mora ya disiko ngake ntsuka ke yona taba ye tsweletseng ya hore basadi ba babedi ke bona ba tsebang ka bolwetsi bo ba hao alright a re mola go abuti mola abuti ke nyaka gore o fete mo tabeng tše o tsene mo tabeng ya ye mme a e bolela mo gore o be o ne le motswadi mmago le bolela ka community ya Lofontein e leng slow le go tšhuma ntlo ke nyaka o tsene mo go yona sa bobedi ke nyaka o tsene mo tabeng ya karata ya SASSA sa boraro ke nyaka o tsene mo tabeng ya Facebook ya molaetša o ileng wa o posta ko social media mabapi le taba ya go te tshola tobela tate ka kapa le ntate Moremi le ba ga shimo ka bona ka mo studio thobela buti taba ya mme motswadi ka mo e bolelang ya gore mphakathi mfishu nna a senge ke bolele ntwewe because nna mabane ke tsene ka ga geshu ke tlo ba checka ke tswa go ke nnang go gona ke fitlhile ka dula le bona ka boela morago ne ke sa tukutlo ga botse so ya e bolelang ke taba tse dimpšha mo tsebeng jaka and then ke tlo bua ke tsene mo tabeng ya dikarata tša di-SASSA di stuff cause nna ngwana go ga ha tlo tlhokofala nna ne ke tswa ke le mmerekong ne ke bereka nna ne ke bereka mogekolo na bereka le nna ne ke bereka ke nako e ke buileng ka yona ngwana kwa o rile fetse o tlhokofala ya be le yona ke fetse ka setlholo ke ya mmerekong a zanga ka ya mmerekong ka nna mo hae ka nnela sa ruri so ye yena e bolelang eo ke fi and then tabeng ya ditaese le ya chaya papa
a di-dice ke a di beta le a di betha di-dice ke a di beta tjeo tabeng ya social media taba social media ya hore eng eo I don't remember. You don't remember? Yes. Re a leboga kgaitsedi yaka Maloba o bo lo gona o ya mo fele kopelana moroka Maloba o be o lo gona o boletšitše o di boletšeng le khono le ngwana Mashilo show ke moagišane wa mmeola nke o tsene mo tabeng especially mo godimo ga tše a gatile mo godimo ga tšona mabapi le wena Thobela ya mathomo ke tlo thomang ka yona ke ya mafelo a felleditseng ka yona ya go di si ntate ka kapa a ebile ga ke ne dihlong tša gore ke ne le ngwana le ntate wa go di si ke proud ka seo ene ke motho o mongwe wa gore ge ke dia selo vane ke nyake di weakness gore ka bošiu e se ke tla ba taba ya gore ke dile ntho e so le eso le eso ke mmiditše ebile a e tlhalose gabotse a re berele ba babedi berele ba bararo go ne le mme mo ba le gona wa boraro ino ba no a gona mo hae ke tsamaile le bona yes ke hirile transport because of that be ke ra di threats gore ke tlo fishetšwa ka montlong bana ba ka ke dikatse ke dimpšanyana mola ile gore nna ntate ka kapa nna ga ga belegelwa mo Mpumalanga nna ke tlhaga ke le Limpopo ga seleka ene nna he ke tlo tlhakana le ntatowe ke ge monna ka šetša tlhokofetse mabena ke na le 2 years ke dutse ke sa tsebe gore go diagalang ka bophelo ba ntato go ba jwang so ke ra di threats ke re no mphelesetseng ke enkwale nke go kgalema batho ba le gore motho a se ka mfa di threats if o nyaka nna ga late nna straight because of a se nna ke tseneng ka fihla ka batlhagatlhagantšha ga lapeng la bona o bolela nnete ba mfeleseditše ke ile kwa ntate ka kapa he ke tsana kwa level ke ba kreile le gore ba gona le mme o ke fihlile ka mmotsa ga botse ka mara ka tlogela go tlwa on threaten o mpotsa dilo di hana o fela motho o tshwanetse o lebane le yena a shu ke yena tšuleng ka lapeng a sepela a ya kwa nna ga ke na phoso ebile nna be ke sa tsebe gore o ne mosadi ka re ke mmošišitše several times gore o ne mosadi na o ile a mfitlhela gore o ne mosadi ke seo a reng ke sepetse le ene be ke sa yo lwela monna ke be ke ya go kgalema ya bobedi ntate ka kapa ye a e bolelang a re yena a isheng ke anroge ino ba ile gore le re file molao le re se ra ntšha mahlama le ntate o be re eme le yena ntate ka kapa re rile he re sono re boa ke mmone furugo ntate be o ene na biditše ke yena a mo hlalosetša gore taba yela ya ko motse ashe ke ge nna ke tlhaelela ka mo mmeole namile ke ge a tlo ntšhupa ka monwana ene nna ntate ka kapa batho ba re diphi ba tseba re ntlo yaka ke ya hile ka ditšhelete tša matšaka ba bereka ko mining ntate mabena a seng ke ka musisa tšhelete ya bana ntate morena ke a hileng ka yona mara o ntšheditše matlhapa ke rile he ke hlalosetša ntatola gore gape re tlhapitšentše kgolo a re kganthe mmeola o roga so le a pitšentše kgolo nang ka re a re jwanong le feditše jwa ke re no ba rile ge a ka founa ba tlo re founela ene ge e le gore re tlo ya ka mošate ke mo e leng gore re tlo tlhakana ka mošate a re no mama bena ka re ke kweletso tsotlhetse ke kgopela re he le ka fitlha ka mošate he o ka iragala gore go tswe lebitso la ka mowe gore o rogile o mpitše ke tle ke tlo bolela gore o rogile jwang ga ba le nna ke di bone di mpalela ene o paletse ko go waraba ge o re ke go diile eng ene dilo tsotlhe ntate ka ba e di diagala tša bona nna ka ngwago ngwana a tlhokofala be ke imile a seng ke ka tenda a seng ke ka bona sepe le tsena kereke mmagorena nna ke tsena kereke le tsena kereke e ba re le a rapela mana le ka rapediša motho ka kere se khubidiwa wa go a roto go a fa polwele yewe ntate ka kapa e tswa kae ya gore nna ga ke ne matla o bolela le motho ya go lwa nna motho ke no khunama ka rapela mara tša dikerese tše dikhibidu motho mong yena ke yena di tsebang yena ke yena di tsebang ene nna vele ntate a ke re la mo gore o tla mfutera ene vele ka mfutera ke ngwana mo yena mara o tshwanetse gore a futerane le yena a shule ka mole ene mara a ka se bolele sepe a ka se bolele sepe mo pele ga gagwe re a leboga nke a re mo go mmamogolo mo ke bone abuti le yena e wisitše letsogo mmamogolo a tsena a go tsena mmamogolo tla mola go abuti mo go tsena lena mmagorena le agile gona mola lo fantene le lena nna ke agile pankopo le agile pankopo le masube jwa le gore taba tša batho ba gabotse a lena pele a ke tsebe selo nna ke be gabotse ke dikule maabane nna le radio e yanke ke theeletša nna ke theeletša radio Thobela alright a gone molato gona ke no tla go tlo mokweša bothata ba
ba ya re se ka ra le tsentšha thata gona abuti nko batamelele kopelwana le la number 3 le ke bone ge abuti mola a bolela o emiša letsogo ka kwiša rona go ra gore go ne ye nngwe a ye go fetega botse fale thobela nna a ke nyako bolela tse dintšhi mme ke kokwa bana baka so o mogonyane okay so dilo tse ntšhi ne di re direga ne re di bona ga ke re o kry-a mo gone le rena re teng ka montlong like ge go lwewa so gantšhi so David ke motho le madaisa David e ba re taba tsa ditšhelete dingeng ke sure gore awa yena a ka di dira so nto nka lekang go e kgalemela thata ke taba ya mmeo o tsentsha bana ba bannyane mo tabeng tsa boloi nto e nkukileng le nna ka tšeo ke taba eo because of ngwanaka o tsena sekolo gona mola ga a tsena sekolo mola ke na le recording mama ke na le recording ke tshwere nna a ya timela a dilitega a ko bolela ka nto e dilitegileng o e swere mo go wena ke swere mo go nna go bolela bana ba re ngwanaka o loya le koko ba fofa ka mofiela e teng recording mama so bana ba re ba kwele mme ba kwele ka ngwana mmeo okay ngwana wa grade 2 ngwana go nora a ka bolela selo se a sa se kwang so gore ke kukege lena nna ne nka se tlele mo but ke tlile because of it lo affecta ngwanaka and ne ke re ke atla ke tlo molata mara go molata gaka ke ge go tlo tlhagelana ko le ba thoma phone ne sentse re sa le mohlanga re tla gae ke na go re tlo phone ba tlo le founela le nna ne ke le teng mo so gore ke kuke ke tabatse ke batho ba go le gore ba ka tle ba tsentsha bana mo tabeng tša bona if balwa a balwe bo bona ba le noši ba tlogele go fakela bana ba gore ba pale recording eo sa le gona problem gore e fakela batho kgopelo le kweleng le le noši o e fakela maina batho e fakela maina batho a shi yone teng le kweleng le le noši gore motho mo a ka e kwela a ithietse monna wa rena ka mo a ka kgona go iripa mo maineng a batho a tswa go nwa le so e fela ke mola a itheletše a ko gore na a ka iripa kae a ilukiša ka pele a itlo bua mo e ntšhitše maina wa batho le clear abuti jwale ka mokgonyana ka kua gae taba tše ke kgale go ne dintwantwana tša bona ge o ile le wena bogweng go fihla kua o kry-a ile gore e fagile ke kry-a gore e fagile gore gantši ba discussa ka a ba felela ke tseba ba itereng wa ba felela ba felela ba tetseba and a ye gore ke tlilo emelela mambatsang if wa di dira nna sa nka di bona wa tseba wa rra ke mogonyane a ke nyake a tsene kudu tabeng tša dintwa tša bommatswalage as long as yena a boletse gore o tlile ka baka la ge e affecta ngwana gage gore ngwana gage o kwa ditaba tša batho ba golo mola e le ngwana e ba bošaedi mma gorena ngwana gago gantši re ba le bošaedi ba go bolela dilo mo pele ga bana and then ge bana ba raloka ba bolela ya nko fete mo yona awa ke a le kwa ntate ka kapa ene taba ye he re tlo e discussa ke hetle ke nako e setse fihlilemo re e bolela mo ke a lekwa ene ke a kwa ke a galemega gore tlwele o bolela mo pele ga bana ene ne re e bolela ka lebaka la gore ne setse e fihlilemo ene bana ba bolelang ka bona ntate ka kapa ba grade 2 ntate moremine ke rile he ke e tswa ko mme o ka labobedi ha a tlo fetša go nroga ke rile he ke tsana ko gating bana ba le ke ba kry-ile nna ba nkemetse ko gating yaka he ke fitlha ka mela ke a ba dumedisa ke a feta ke ba ra ke re le nyaka eng ba re nyaka tsona na mmile ngwana la rena ke nyako bapala nna bana ba le ba re mama bena re tlisitse molato ke re molato wa eng o mongwe wa bana bao ke chomi ya maki a re kokwa ka wa bolela o re wena wa loya bana ba ka be ka bitsa mmahe wa bana ba bongwe o moteka re ke kgopela gore a re itlhokomeleng bo baneng ka re bana ba batlile mo ngwana la a uswela a le nna ngwana ka o mpuditse gore koko wao o boletse ka mokgwa gore wena o re wa loya bana ba tlile ka kua go wena ba bolela ditaba ba be ba bua ba ya ka kua gomme ba bolela ditaba thobela le mme o la ba bone mo gating ya ka ba eme ba le 4 le ntatola o ba bone ba le 4 ntatola ka be ka mmotse gare bone bana ba ne ba eme ko gating a re eng ke re bana ba le ba nthele ba re mama bena re tlisitse molato
ka re le ba banyane so molato wang bana ba grade 2 ba tseba go tlisha molato ene bana ba lebesela mathomo ne ba fele ba etla ke ba koba mara tsa tšilela ka ra ke ba koba nke ke gore bana ba reng ene o mo wane wa bona koko wa bona ke skimi sa hae o mo wane wa bona skimi sa se le mo a sa fella awa ba bang ba ke batho ba ileng gore o phela le bona he ba bolela tse bona ba di bolela nke re kwe koko ka mola koko wa ngwana a se skimi se ka ke mokreki ka nne okay bana ba le ka tšatšile ba tlile ba bolela gore ngwana ola o re tabe ya gore nna ke fofa ka lesuelo le ngwana wa morwedi o ikwele go mmaga and then ke nyako araba ya mosadi Maki ka gore baloi ba bararo ba ka e bona baloi bao and then se ke nyaka go tseba gore hlatsi eo e bone ngwana wa gago ka gaka e be gona alright and then se David o ska thoma maka wa rwena ngwana no tlhopana no bereka no sa bereka no dula gae o thomile go sepela nako tše a bila go go diregang a bile no sa bereke no dula girlfriend e moloto ska thoma maka no sa bereke e shimola kwa botse re kwa mago mahlatsi wa bona tša bophelo baka nka se tsamaye ke wanaela tšona gore ke dirang nako mang ko kae cause wena ga o motswadi waka o makhelwane wa mmaka and then ntwe ntate ka kapa le ntate moremi gore e tle e be e fitlhe mo elwe go luiwe basadi ba ba ithuba ke taba ya metsela ba nnang ka moara yona ile wa rra wa dumela la bona metsela ba motso wa nnang ka moara ona kwa ramolwaka RDP e ba e rekile ka mole kwa ramolwaka okay ba ga Maki ba okay so makelwane na nna ka line engwe kwa ya ko madileng so ba reketse ntloela or ba e rekile ba e fa ngwana gage nna ne ke sena bothata mapele wa rra gape re nyaka o dule pleke wa a kere mo re mo ditabeng ba lwesha jwang ke ntlo ye e leng ya ramogolwa go ba e rekile a kere ke fetša go reka selo ke saka ntloela no na le batho ba ne ba inyaka before ba tlo tseba gore ba e rekile ba latile mogekolo and he ba bolela mmeo ke nyoko le botša nnete ntate ka kapa mmeo a tlwele bolela lo tše dintši mmeo ga o tsena ko ntlong fru or o tsena ke nako mang o kgona ema so mo lefestering a ema o lebelele so o dire everything and ha ka bona gore o mmone o tswalela kitchen o to tepotse gore o tsamaile a tsamaya o lebeletse gore wena o dira eng nako mang alright abuti a ke kwešiše mo RDP e be ile ya ramogolo wa gagwa kere and then mama o tsebile jwang gore ya rekišo ke nako a sa kwana mama gago e ba thoma ba e ba le di-conflict e ba thoma ba elwa mogekolo a re no nna ke tlo ya ko boramolwa bana ba ke ba botse gore ba rekišitše motho o mongwe ntlwe ka e wena o le makhelwane o moso o tswe kamo so ntwe e thomile hona moo e ya mola o mo mme ka mo a reng bothata ke ntlo neta senga botlhalosa gore bothata ke ntlo jwang yes ntlo ela gore ba nne ka moara o jika thata ka nako o bolela ka taba ya gore bothata bo hlola ke ntlo ya rammogo a ba itlhaloshe ba le ba babedi bone wa rra dumela ka tlhogo gora gore o dumela o gone ntwa a e tsebang mabapi le tsamaišo ye batamela wa rra batamela tobela nna gore ke tle ke ga bolela ka ntlo gore bothata ke ntlo eke be ke dumela gore ke šikinye tlhogo be kere ka gore mano o boletse gore no salwe go thoma go ketšwa ntlo eke wa lwewa that's why gore be ke nagana gore o ya moe a bolele ka ntlo ya go agiwa o bolela ka ntlo ya RDP gore
go rekwa ga ntlo ya ramogolwa ge e reka ke baki ke gona mo e leng gore go thomile go hlolega dintwa go ya ka mokgwanya kang go e bja ka gona ke ra ke ya go tseba gore ntlo eki e thomile go bakwa after e fetša go oketšiwa go ba jwang or ile after o fetša go bona gore ntlo ela ke e botse ya thoma go bakiwa ke potšišwa ka eo ke bona bomaki ba emišitše ka moka mama o emišitše thoma ka mola e re thome ka mola e fetša e tle mo go wena magorena e re bolela ka ntlo be e ba tsena mola nna be ke se gona mo Lufanteng be ke le ko di-B be ke se mo RDP bo šetse bana ba ka mola ke rile he ke boa ko be ke ile ko teng dimpaletse ke boela ka mo motseng aka go a thoma dipolelo mme o ke tsene mola ile baneng gore ga ke na le pipe la metsi he metsi a e tswa ena a tšhela metsi ke mora ke re go fetša o nkadime gantho o nkadima a sa lokolowe o ya mo bathong wa ba botša sa le ka bafuluka ba ya furugo ka ba tsenelela ka batho roa le ditšhomi tša gae le ena wa tseba ka mmotsa gore ebile wena le ka matsogo a go tšhabe and-e ke sa bolela leane bjanong gore ka matsogo a ke motšhabi and then ha ke rate gore he lo banong go ne le polelo monna o jele bana ba ka wena batswadi a re dienso batswadi a re kwaneng a kere le baagišane ene le leng baagišane re nyaka gore re kwešišeng gone nto nngwe re ka noberile ka go e yaga re ka se yage e tlo re palela gore re yage ka baka la re le sa nyake gore e yagege ga re kgatlhe ke dintwa tša lena ene ga re kgatlhe ke dipolelo tša lena re lwela gore go be le ntwe e raete mo magareng ga lena ka baka la gore go se kwane ga lena le le batswadi ntwa lena e tlo affecta bana ge e tloga ko baneng e ya ditlogolong ka baka la gore motho mollo o mongwe ga a le ka lapeng la gagane le bana ba gage o ke mo a dumelang kapaneng le tumelo ya gore a ka go hlola gona a ntšha sa mafahleng mo baneng ba gage ka nako eo a ntšha sa mafahleng mo baneng ba gage ditlogolo širile mola di bapala ka dikolo yana mara di tšea ka tsebe so a ke rate gore ge ke lwa le moremi ge ke tlhalosa ka ntwa ka le moremi ke pentše ke re malefo a re a ke rate ke rata gore mohlho mongwe moremi a re mo go nna a re ka kapa wa gopola re wena o ile mo go nna wa re and then nna le moremi re ngangišane ka dilo tše e leng gore re be ke mmotša tšona le yena a mpotša tšona once ge nka re ge ke lwa le moremi go a tsena malefo ka gare and then ntwa ka le moremi ka se lokišege ka gore malefo ga a e tsena o e tsena a kgatlha ke ntwa rena goba a e tsena a emelela moremi kapa a emelela ka kapa batswadi le batho ba bagolo kudu mo e leng gore batho ba Lufanteni ba ka tlo ba tsoga ka taba tša lena ba robala ka tšona ge ditaba di šetše di hlakelela ke bana ba bannyane ba ma grade 2 gore gore le kua sekolong ditopiki ke tša lena mo baneng so re kgopela gore hlokomelang ge le bolela ditaba gore na le di bolela kae le bomang hlokomelang bobare ba re a senke a no bolela nnete ka baka la gore ba re o go botša ntwe e kweleng ke yena wena o sa e kwang ene Lufanteni ko RDP right a se batho ba mathomo ba go tla mo pitšeng tše kgolo Lufanteni RDP e tletše ka bomme ba go rata ditaba tša batho e tletše ka bomme ba go tšhaya dikarata e tletše ka bomme ba go nwa jwala e tletše ka bomme ba go tsamaya ba no bolela a se ba mathomo batho ba so re a kgalema ba gešo ge le batswadi le di-role model tša bana ba lena ene nto nngwe le engwe ye wena o idiangwe le motswadi ngwana o dumela gore ke yona e leng right
then ngwana o gola a e dira because of ke a e boneng e dira ke mmage gore a re ke yona. And batswadi mmeo o rekile ntlo ya RDP, o rekile stene se se beng se rekishwa. And then ke dumela gore ga se motho wa mathomo wa go reka stene kapa wa go reka ntlo. Ge go ndwale ba ka re ba rekisha camera e ka e reka, camera e ga e sa berota ga moremi ke yaka ke e rekile. And ga go kgonagale gore go sa moremi a ka tla re like ya ka tla re moremi tšeela ka kapa camera yela ka baka la gore ka kapa o ntia 1 2 3 4 ke rekile camera ke swere pampiri tša camera gore a gore moremi ga a sane camera ke yaka. So le ramogolo wa lena ga a sane stand ke sa ga mashile. And se sengwe gape mma gorena a re nyake go gana seo se boneng se bone ko wena, re be re se gona re kwa ka wena go re hlalosetša. Lehu le a baba lehu le bohloko, ngwana ga go hlokofetse ga sehlogo ka go thulwa ke koloi. Ene lehu go pala motho re mookile a ba jwitše le no re babela re a kwešiša peine e le mo go wena ye e sa kgoneng go tloga, lebadi le wa le kgone go tloga le go tsošetša dipabadi every day. Mara ke nyaka gore go wena ngwanešo go ne dilo tše dingwe ga di bolelwe, go ne dilo tše dingwe ga di bolelwe motswadi wa bona moremi ke ngaka. A ka se tsogile a tšholotše ditaola pele ga magistrate a re pheko ye ge o e bona ke yona e reng wo wa loya ye a ka se tsogile. So go ne dipolelo tše dingwe o tlo no tsame o di kwa dingakeng o di kwa ba porofeteng o di kwa kae go ne tše dingwe di sware mo go wena ka baka la gore go dintšha ngakela e ka se dumele go ntse re ka no go tšea mo go nwele ka go ne dikoloi ka montle re ka no ntšha koloi ra re botse gore na ngaka e ko kae mo porofeta ko kae batle mo ba tlo fitlhang ba re na ra di bolela dilo tšeo. Ene ga go ne nto o ka idiang gore tlatsetša gore ka nnete ba di boletše dilo tšeo. So ke kgopela gore nto nngwe le ye nngwe ye e tšwa mo molomong wa motho nke motho a e lekole gore e kotse ga kakang e ka motsentšha mathateng ga kakang e ka mmeaga botse jwang. Ngwana ga go hlokofetše moremi o tlo go thuša ka thušo ya mmeo. A kere ngwana o re mmone ka lapeng la mmeo ke dumela gore mmeo ke ge e ka ba o a tseba go ba ga a tsebe o tla jega le yena gore na why batho ba ka bona ba huka lapeng laka. And then moremi o tla thuša gore ngwana wa gago a robale. And then ge e ka ba o ka mo lapeng la mmeola a kgone go moya ga go kgone go tswa ka mo lapeng la mmeola o khutše le bona ba kgone go kry-a khutšo ka baka la gore go njwale a ka no ba tlaiša wena moyeng ka baka la re o mmone, mara go sasa a tlaiša bona ka baka la re o ka lapeng la bona. So go ne dilo tše dingwe a re se ke ra dumelang gore di re tseneng le a hlokana le baagišane, so le a hlokana le badudi ba RDP. Go njwale wena ga gone gore o ka tla wa thotha mola wa ro ya wa ga kae ka o tšhaba mmeo a gone gore a ka tloga mola ga gage a gwa ga kae ka ya re o tšhaba wena. Go njwale ba theeleditše ba batlang wena ba go botša se ba theeleditše, ba ba yang go mme ba mmotša se ba theeleditše. Go sa furugolo o tsoša ke bona ba tla be ba tšwela pele gape ka tsona ka baka la re kalatšane ga e lape mohlang kalatšane e lapa ke lehu. So re kgopela gore a re sa nyaka gore batho ba bolele thata moroka, re nyaka ditharollo mo. Ene ditharollo di swere ke moremi, ditharollo di swereng ke moremi o di swere ka tsela ya mohutamang, o di swere ka tsela ya gore a se mathomo a swanetše a ye go robadiša mohu kapa a tšee moya mohu a o iše kae o bereka ka tšona. Ene moloi ke sa bušeletša o tseba ke sehlare, ga go ne motho a tsebang moloi. Ge mmagorena moremi a go thušitše, ge e ka ba ka nnete go tšwa boteng ba pelo ya gago tšeo di bolang ke nnete ngwana gago o jelwe, ba ba mo jeleng dihlare kapa ditaelo ke tsona tše di tlang go bereka. And then tša bereka ka batho ba e leng gore ba bile le seabe mo lehung la ngwana gago. Fola motswadi, lehu le a ba le bohloko ebile ga le nyakege, re ya go kgopela fola. And then modimo a robale
ditlaišego tšeo leng ka gare ga tsona tša go se khutse go nagana ka lekhu la ngwana gago go tlo o feta go ka se be bonolo mara go tlo o feta Moroka. Alright. Magagesho taba e kgolo mo o ka re ke ya ngwana mma gore na mma go mashilo ka kua ga ga go a robala o tshwenye ke seriti ge se go tshwenya se ke wa tšhaba gore se ya go tshwenya e se ka taba gore ba re wa loya e se ka taba gore ngwana ke tlo le tlhalosetša ka nto nngwe maybe le tlo ikušiša mokhu o llela go ba beng a phela le bona e ka ba bagabo e ka ba bagelwane e ka ba meloko e ka ba bagwera ge motho a fetša go robala ile re wa thebolwa ge a lla sa mathomollela go malapa a beng a tsena ka gona and then ge o ka hwetša e le gore malapa le ga a kwane ba tlo bola go bereka le bitla ba tlo ba dula ga botse ngwana la o robetše ka mogare ga ngwana la go tswile taba tšintši ngwana la o robetše a kgopišegile go ya ka polelo ya gago magagesho le ratane go tloga mathomong go fihla le khono go tsogile tlhakatlhakana go bonolo ke nagana re nto e re beileng mo ke karago go bonolo go fediša ditaba tše jwang re o lebelela gore seriti sa mokhu se kae ke nyaka go le botša nto e phelang go ne kgonagala re se se le ga mma mara e se ka taba re wa loya e le ka taba gore ngwano o llela ka lapeng leo gore nthušeng gobane o belentše le nthuša ke sa phela nkane ge ke robetše nka palela ko go llela go lena and then ba bereka le bitla vale ba bošigo ba bolaile ngwana ba capturile seriti sa gage ngwana o kgonne go šwahla ka goba a se tšhabele ka ga gabo a tšhabela ka ga maagelwane and then re nyaka go robatša ngwana then re nyakang go robatša ngwana o santšeng re mo robatše moya wa gage o robale ka khutšo a khutše go swana le bakhu ba bangka ba kgonne go ka khutša a kgonne go ka robala gobaneng rena re alwa and then rena re lwang re kgona go robala bošego mokhu o la kua leng o rwele boima o rwele mobu e leng gore ge re ka go fa ona ra re o rwale o ka ba abuti o ka ba mama o ka ba moagelwane o ka se o dumele gore letle mo go ne nto e le phušitšeng mo pitšeng tše kgolo batho ba banotla nto re nyakang go lena ke gore a re iše moya fase re na le seemo mo seemo sa mathomo se nna ke sekweleng ke sa mokhu seemo sa bobedi abuti o boletše tabeng ngwa e tšweletša o re lena bothata ba lena ke metse ya lena ge e dirang wa tseba malapa a neng ditshele go na le nto e leng gona e senkeng e berekiwa ga botse go reka lapa la motho go na le bokotsi o ka reka le lapa le e leng gore wena wa le reka gane motho o tlogile ka mo a tšhaba a šia dilo wena wa tsena ka mola wa fetoga mong wa dilo tšela motho o kgona go se loe ba tšea diphoofolo tša bona tša go seleka ge mokgekolotsoko goba mokgalabetsoko ga a robala dilo tšela di re ge ditlhatla di nyaka malapa di tsene ka ga gago di go satlhele dilo le wena dilo tšela o tšhabe e be e se tša gago wena o tsenang ka moloba mosadi gore a re wena santse o tlo thome o be mong wa dilo tše tene ge o e tšwa ba re no ka mola lapeng lela go ne tšhwene ka mo lapeng lela go na le ditloutlwana bothata ke eng batho ba di bona mara o hwetše e se tša gago o dira eng swantse re go thuše go go thuša ko go dirang ko go ntšha dilo tše ka mo ditloutlwane ke memoya ya batho ba ba seng ba robala go ntwa le re bolela so
ba ba re ba bona seriti ka ga gago wena o se bone ene ntho re nyakang keng ke gore go be le khutso ke gore le seke la loishana mpentšhantse ya gore ke bereke re tanye moloi setlhare se re tlo se berekišang se tlo re bontšha gore moloi ke mang maloba ka kua Janfes go ile go ba le sello sa go swana le se sa lena ra re ge re ya go bereka dialoma le barafi ra itia gore re itie le barafi letswa la go bereka le senye nako fela ke ge re ka dumellana gore alright mo bothata bo re ne le bona ke eng gonjo le rene bothata ba gore le alwa ntwa e kgolo ke boloi re ne le tharollo ya bona re ka be re ka taelo ye e leng gore e ka kgona gore ntšhetša gore moloi motho a senya mmo ke mang ntle le dipolelo tša go tsama lena le bolelana gampe ke ya mathomo ya bobedi malapa la lena a butura a right jwa nto ke nto botlhokwa santse le nyako e tseba ye ya ngwano ya re bontšho re a robala ene gore seriti sa gage sky re tla senyaka go fitlhelela re sekereya fela ge re ka sekereya ga maagelwane a ra wanna ngwano le nna kwaka ke a dumela bereka then re thomile o kry-a pholo ya ngwana mama a iše pelo fase robaletše ke ngwana lekhu le bohloko lekhu a le amogelega ngwana wa go robala ka kotsi ya koloi ya se a laela go bohloko ene ke tlo go botša nto nngwe mamashilo ne ngwana a ke re ba llela go wena a go pale gore le lekgono a tla lelele go wena ene a go pale gore le lekgono a tsene ka lapeng la gago nto re nyaka mmo ko go robadiša ngwana wa mme ola a reng ke mo robadišitše gantšhi ngwana ka ga robale ene ge re robadiša ngwana wa gage le wena o tlo o kry-a khutso gobane dipolelo tše ka moka di tla fela re na le dilo tše pedi tše re swantšeng re di dire go ne go robatša mohu go ne go bereka letswa ge re bereka letswa a re robatše mohu ke rala re le ba gabo ba tsebe gore ge ba ya go lebelela ba tlo ba botša re ngwana lena a robala tane ba sekebe ba ya kua lebitleng ga a robala ka lebaka la re mo romile gore sepela o ye golo o lwe le ba ba go jeleng re na le bothata ba re gone motho a thutše ngwana ka koloi ke mmolai wa ngwana o two lekhulela gore ngwana a tla thule ke koloi le tswa kae gone batho ba bano ba berekang gore ge koloi tswelela mola ba thule ke koloi ba bakele di-driver tša batho tše di seneng melato so ge re berekana le mokhu o moso re a lebelela gore dirang ene le family e swanetše e bolele re tsebe gore nto re e dirang re a kwana ka gore nka se re ke berekile letswa lena la go robatša ke nto batho ba sa ikwešiše mokhu wa mo robatša goba wa mo tsoša o mo diriša dilo tše pedi ene ge e le gore ke mmerekile ka letswa ge ba etswa ba ya dingakeng ba re ga a robala ba swanetše ba tsebe gore o gore re letswa lela le tla bereka mara ge ba ka re ga a robala ngaka ya ra re tsamaeng re o mo robadiša letswa lela lo rethena le o boela ka gae ke mo kwang ba re letswa le buile ka gae le robadišitše letswa la lena e sebe ya ba nako gore le robadiše mohu so nto mama e nyakang gore ngwana ga ga robale ene a bone ba bolai ba ngwana wa ga so nto nna nka e dirang nka ya go tšea seriti sa ngwana mo seleng ra se bušetša serapeng sa ngwana ge re fetšo se bušetša serapeng sa ngwana ra tsoša ngwana ra mo roma go ya go lwa le batho ba ba mo gobaditšeng ge re bolela so ka mola police station go na le dipampiri tša go bontšha gore ngwana o bolaile ke koloi o thutše ke mokete ge re bolela so ka e nako go nwe le re mo radiong mama o re wena o jile ngwana ga then bo sa reile koloi e be reile ko moo
ngwana o thomile go ba le mathata a go ba le kgatelelo ya monagano go tloga kae ka gae a tlhotse keng ditlhakatlhakano tse di tlhotse keng why re swantse re ignore tabela ya abuti ya gore malapa a ne mathata malome ga a šala ramogolo ga a šala a tšhaba ka mogare ga motso a re wena tsena go be go diragalang so letswa ka gare ga letswa go na le taelo re e bitša re ke search e ya go tsamaenyaka gore diphoso di bile kae so nto ngwe ye ke nyakang go le botša ke gore letswa a le nyake lešata matswa batho ba bantši a paletše ko go bereka ka lebaka la lešata letswa a le bereke mo go neng le lešata cause mo re santse re le bereke mo and then if le re no a le nyake letswa re roba tša mohu a se bothata sa mathomo re o lebelela re family itšere mohu o la ga bo bona jwang ga a sepela ya mmušareng o laeletše ke mang cause go ne kgonagala gore o hwetše ile gore letlo molata ka labohlano lela le re lela molata mo gare ga beke baloi ba tswa go tšea serithi sela gale ge le bua mo letšea motho a seng gona le motšeri jwang mama re motšere ka labohlano a boa mmušareng re fetile mo la ra ema le yena mo la diretleng accidente ba kgalešaba ba mmolelela ra tsamaya beke ka moka a senkela dira selo aowa yes go ne le kgonagalo lena le ba family le sa emetše taba labohlano gona mo bekeng bošego go na le batho ba ba latang serithi sela lena ka labohlano le ya kua le late motho o la le molatang laelela lefela so mohu ka segaga borena o swantse o molaelele ge koloi ye e molaiša re re bale wa sepela ngwana ka tloga mo tseleng o ya mmušareng wa mmušo tene ka labohlano ga e tla re molaeletše re molaelela le go mogela mohlarola o sepela le ona mogolo mo go moayang go fitlhelela a bua re mmoloka so taba kgolo ke ya ngwana taba ya bobedi ke ya go hloka boroko ka gare ga malapa that's why ke botšiša gore na tše di affectang ka lapeng la gago ga di affecte mmeo mme a se ka tšhaba go bolela gore ga ile gore ke ne le mathata nkuša sebare a ke re lapa le o le rekile ga batho ene mama le yena mama o boletše tša ka gaga gore banna ke a sokola a ke robale ke bona dilo tša go makatša le yena a se ka tšhaba go bolela nka no bolela na go robala gona ke a robala ka lapeng la ka a o ne mathata a ke ne mathata ene ntlo e re tlo be re dula go yona ne go dula papa go ngwanaka wa garebe nna ra mogolo a mmolela nna ke motsebe o wena o tsebe selo ka taba ja ke tsebe selo ke tseba go be go dula papa go ngwanaka o ne re ga se na tlhokofala mmatswala ka a mpha ntloela alright mmatswalo wa gago go file ntloela and then ntloela o e bitša ka fane ya kae ya rena ya ga mashilo ya ga mashilo and ntloela be le ya mang ya ga mosiza ya ga mosiza so wa bona gore le wena go ne kgonagala gore ka mola go be le mathata a ke le wena o tse gore ba ga mosiza ba berekile jwang ka mona ba ga mosiza ne ile ba kereki le ge o ka ba mokereki ma gorena e re ko go botse nto nngwe ne batho ba bantši re bola ke lentšu le tumelo wa nkwešiša wa bona tumelo e gakantšhitše batho ba bantši tumelo e tšere malapa a mantši ya bea ka tsela e seng right ene tumelo a ene bothata bo na le gore na rena re le batho re ka gare ga seemo sa mehutama wa bona seemo se re leng ka gare ga sona a se ne gore mang le kgone o dumela kae re na le taba ya gore e ka ba o mongwe ke mokereki wa kereke e rileng o mongwe o riang nna ke ngaka setšo se re neng le sona lekgono ke seemo sa gore ngwana a robala ene ngwana a seng a robala rena re swantse re direng gore ngwana a robala ke ntwe re neng le yona e gore mang o dumela kae mang a dumele kae ke probleme re neng le yona ene ntwe re nyakang gore na le ya dumela gore ge e le re o kry-a bothata ka lapeng le leso re tsene na kore bjale mo re lokiša bothata ke bona koko e emiša letsogo nna ne ke kgopela gore o wešuo ke ngwana ra ngwanaka papa ga le papa ka banyantše letswele ne ke kgopela gore yena lekgono le ga a tlogamo a o apea jwala ka gagage
a begele badimo ba motsola gore ke nna ile se ke dula kamo a se ka ba pele o ba pele ke le ka bega semmušo a ka se tepegele motse koko awa go begile awa mane LC a ko go botse motse kwa wena o ka se tepegele ona ene motsola ka sega genu before le ka o bega le ge o ka ba wa bopapa go ngwana gago ka sega genu swanetse ba genu ba o reke motsola onkwishisha ba genu santse ba o reke kere re ba reke motsola gore re rekolla stene se go ba ga mosiza motse a re fane ka sega ga borena ene mosiza a go nyala ene mosiza o ka yena go njwana o tlhokofetse a bolokelwa kae and then go file motsola sa phele o file morwedi age so wena o ka gare ga lapa la morwedi yago gore re wena o ne motse nna a ke de motse ke agetse ke morwedi aka ema o go agetse kae kae gona ntlong ye ya mmagorena tla ema pele ke tlhaloshe ga botse ntlo ye ya RDP ne go dula papa go ngwanaka a re o e rekile go mme o mong wa ko Mhlanka re le re ge re nyaka dipampiri tša ntlo ewe ra kry le gore papa go ngwanoki ntlo e ke o e rekile mare mosabile ga a fihla kwa a e kwa gore papa go ngwane o tlhokofetse a re rekisitša ntlo e la bobedi ra e reka la bobedi ntlo e rekilwe gabedi e rekile papa go ngwanaka ya be ya reka le ke ba rena ntlo ele ema pele mama a ke kwishishe papa go ngwana gago o rekile ntlo go mosadi wa Mhlanga a tswang a le Falbank wa gile Mhlanga no alright nna ga re ya go nyaka dipampiri ka re mogekolo wa ga mosiza na re dipampiri di time a ena a tsore moshimalla o di beile kae so la go e reka gape go mosadi ra ya kuwa go mme o la re nya go gopela dipampiri mosadi re ga e kwa gore moshimanyane o tlhokofetse a rekisha yona gape a senke re nya re le ra e reka ka maina mang a le gare a usi a morwedi so gore a re ka bua ke ga sebara ke gaka ngwana le ile re ga re ka ntwe a re ke rekela mama ka re ka ntwe ke ka re gore nna ke tsama ke ska tlogela mama a le ka gare ga RDP mmagorena go nyaka gore o dumele go hlahliwa le go bontšhiwa o se kwa ba ka mogoleng ka gona theletše tata go ngwana ga go rekile ntlo a kere and then ga a fetša a e fa ngwana gago a kere a fa ke mmatswadi o a fa ngwana gago a kere and then ga a fetša go fa ngwana gago ge koko a e fa ngwana ntlo tata ge ba sha robetse right and then mola ngwana a tseba ntlo ile yaka ke ifile ke ba botate and then ya tle ya ka ge le tshwantse le kredi pampiri tša yona jwale wa tseba gore theresho ya ditaba mma gore nama ba pele le stene se le dulang ka re ga sona ke ela ya mathoma se ya bobedi ka baka la gore mogekolo ka yena matswalago o gona kere sa mathomo a re tsebe gore ge a shalle yena a tšea stene sela a sefa morwedi yago o dirile eng o begetše mang wa nkwiša kere and then sa bobedi go ka be go diragala gore papage le yena mo a robetseng gona o tseba a robetse gabotse ngwana ga gane le ntlo le stene ba mofile a kere and then ye ya bobedi ya lena ya dipampiri ya dinyading a e kgone go phumula yela ya mathomo so ke ra gore o dumele go hlahliwa mo godimo ga yona ka baka la gore go sasa o tletle o tseba o ne mmotse kganeng ga o ne le gae wena go nwa le monno swantse a tla a nyale go tla diagala gore a re wa nyala kgane o nyalela plekeng e wrong ene ya ba gore tšhelete tša gage le dilo tša gage di senyegile for nothing so dilo tša mohutoki di nyaka gore monno ga a letlhatla mo godimo ga yona e dule ga botse a se phoso gore o dutse ka ga morwedi go a kgonagala gore a ka le thuša a letlhatla la jika yona ntwela ya gore mohumo a robetseng gona le mmage ba tseba ngwako e le wa morwedi ya bona a kere and then a ka letlhatla gore e phumuge le ko go tata go ngwana wa robetseng gore ntlo ye ga e sale ya ngwana
lena le ifile ngwana o e handile over go go mmage e dule ga botse and then gore monnoki le yena gape ke sure gore go nywa le lena ge monno go sa ka tsoga re ke a nyala ke sure gore o dila lenyalo gona ka mola le dulang ka gona so e swantse e hlake gore ga a tlo nyala a se ka tla senyagalelwa godimo ga metsi a tla re ga a nyala a tsebe gore ka mo ke nyalang ka gona ke ka lapeng la mosadi yaka le ba mofileng goba ke ka lapeng la mmatswala ke nang e dule ga botse ke ra gore o dumele go tlhatliwa motswadi yaka mroka mma gorena ke a e bušeletša mosadi ga a se a nyalwa bo malome ba ya ba mo gorela motse o ko aga mašilo wena o ka se tepegele motsola akere and before re bega motse re tshwantse re tsebe gore stenese ke sa mang ge e le gore stenesela ngwana o reketse wena a gona bothata a bitse bo malome ba tle ba se bega ga botse semmušo re sa le tseleng ya seo alright ya bobedi a wa nyalwa kere lapa lela la gago a la tshwanelo ntšha lenyalo kudu go ngwana ga go wa mathomo lenyalo le swantse le ye go ba ga geno ke e bušeletše o e kwele alright re a bua ke nyaka re fete mmo go yela re boletseng ka yona re dira eng ka yela re boletseng ka yona ya ngwana re dumelelana go fihla kae lena ntate moremi e le ka tšholola ditaola kowe e seng ka mo ka re station ba ra se dumele ditaola and a se laba le nnete ya gore ngwana o ka lapeng laka a ke ne bothata le ka notlo motšheng alright re tšholola ditaola wena o le kae gape nka se tšholole ditaola ke ne ke nnoši le ka notlo re tšea le nna le ka notlo ntšea alright gore ke tle ke bone gore a na ke nnete ngwanola o ka gakana ena se go tlile jwang gore a be a feletse a tsene ka lapeng laka alright okay re e fetile wena le moagelwana ga go letla kwana mara ntle le taba ya ngwana go ne lo tše ntšhitše le ile lela dibaka wa tsaya gore batho ba ba jwang ntate mare batho ba go ba tlhokometse ba tsentšha ditšhomi ka mogare ore so wa tloga so a bantšhe o molemo a tswe bo ditšhomi tše ba le natso alright lena a le nyakane bana ba lena bona a ba nyakane a re nyakane le mo baneng o ka se rate bana ba ka wa se rate nna mma bona a ke ba rate le bana ba ke ga gopela o bolela makhile a ka tlhabolela kana mokgwana wa re he a re nyakane sa le ba tsamaya le mokgonyane ya bona ne ba tlohela ngwana wa I'm sure ngwana wa buto wa mathomo o dira grade 3 ngwana ola nna ke tsebe gore bo o diregileng ba mošile kae go diregang ngwana ola o tsene ka montlong a tswalela monyako pula yana ka bo past 7 pula yana ene ke mmone gore ke ena le one ke butse monyako wa ka gore e santse le RDP seng ke ba ai ke butse mola gore ke bone gore ngwana ola ke maatlo tsenang ka mola gore ke maatlo o tswang ka mola ba tlile ka bo 9 ya bosiu ngwana ola lile ka ba ka romela ngwana ka gore a motšeng tse re sa bolešane ka re tsamo bulela ngwana ola gate o mmitše o miše kwa mabena ba tla mo kry-a kwa mabena ka nna so ba buile ka bo past 10 ya bosiu wa bona fo lebaka leo mama go bethela matsogo fo lebaka leo ka ke e feleletse ke le botse he ba seno fitlha fela ke ntse so ka nna mo monyako gore he ba tsena ke ba bone ba tlile ba le 3 o ska hana mma wena ba tlile ba le 3 e le ena le ngwana ha ile mme o mongwe ba re ke mmamothwa he ba tsena mo la banyaka ngwana banyaka o better wa hae wa moshimane kano wa botsa ka re bona ha re boledishane mara ntwe di dirang ha ke rate ba yema ba mmakalla ka re wena Matlhatsi tsamaya o ye ko mama bena o late ngwana be a le one mabone seng ke a tshumi ngwana o robetse o rile ha tso ha mola ngwana o la tso a tlhakatlhakane a lla fela a re mmawe ke nyaka mmaka be ke sene choice a re boledishane be nka se mo je ka mmea ka mo ke no gopela ngwana ka kare ntele na o mo isha mama bena he ba wa kwa banyaka o betha wa hae bona ena le ngwana hae wa ngwanyana ka bara ka re bjanong ke tlo le tshwarisha bona e le tlela so ke tlo le tshwarisha o ska hana ke dirile sontwe ya batswadi mme mo o bontšha gore ya go phedišana e ka se sa loka
wena o ikwisha jwang Mamogafe? awa le nna ke re a re phileng ka ana mokgwana a re phileng ka mokgwa re fitaneng fela le yena mphete fela gona bothata alright nke re botsiše banna ba Maubane lena banna ba gesho le right ka mogoleleng ka gona abuti ke rela wena le right ka mogoleleng ka gona nna ntate Moremi Malefo nna ntate Moremi nga se iše thata mo tabeng ya bo mme ya nkanye go tsenelela e tlo mpalla gore bona ba kwana or ba dira eng mara ba tse a kere ape ka mo malapeng re kopana le challenge ene ke basadi and then o tlhaela ke bothata wa kera o tlhoka thuso ya monna very serious a re direng so batswadi a re le thušeng la mona Moremi ne mma mo o boletse gore Moremi a tšholle ditaola ga ane bothata ba gore a ka ba gona go ndwale le buile le re a le nyakane and then Moremi o le thuša jwang godimo ga problem e re leng mo go yona le sa nyakane le gopoleng gore sedimo ga se bereke ka batho mo go nang le moya wa ntwa thata kore go fetwa jwang mo tabeng ya gore ge Moremi a ka ra tšholla ditaola ba re seriti se ka ga mme o se tšea jwang go ya ka mokgwa mme a boletseng a re nka se be le bothata le gopoleng gore go ira gore go tloga go ndwa le tsela ye Moremi a tlabeng a e tsamaya ya go thuša ka taba ya ngwana le swanetse le be le phate ka moka because mme o la go no ra ka ba gona wena wa se be gona mola ba re seriti sa ngwana se bonwa ka ga gago go ira gore re a kgopela gore ge go ka kgonagala bolelang le mangelo ya ga bolena le rapeleng modimo a le thušeng gone jwale le nyakaneng and then ge go fetšwa ka taba ya ngwana and then go ena le closure and then Moremi a titulela a thuše ba bangwe then le tšwaneng le seke la tlho le sa nyakane jwale go jwale ge le sa nyakane Moremi o le thuša jwang a re feteng gona moo ka baka la gore tše dingwe tša dilo le gona kua go yena ge a tla be a phekola ba lapa la gago ba le gona ba lapa la gage ba le gona gora le tlabe le ba babedi then le tlo o boledišana jwang go tlo diragala eng mo e leng gore Moremi sontše a tsamaye tsela le batho ba e leng gore ga ba boledišane ene mane Elsie ke nyaka go no le botša ntongwe wane moagelwane o ka no mohloya o ka no dirang le tlo dirang tšatši le leng ngwana gago a ka ratana le ngwana ka mo le tlo dirang tšatši le lengwe a go no re le ka tlogelantšha bana gape re gopoleng gore dintwa tša lena ke tša lena a di ame banna ba ke ba babedi go sasa o mong o tla tsileng o kry-a o mong a swariwa poo sanjano feta re ko la e leng gore a ke boledišane le mmage banna le batswadi re ageng le seke la re agela gore mo re bonanang re bonane buale ka manaba ene Matswale monno ke mokgonyana gago ye mengwe ya mekgwa ye o itšweletšang mo go yona mo pele ga gage a e gabotse gore a go tsebe ka yona gopola fela gore ge pinyana e re ping e kwele ping e kgolo so ntwe o leng yona monnola o tle tla re tšatši le leng ga a fapana le mosadi ya gage a bona se sengwe sa go tsamaišana le seo se dirang and then a mo kgalema ka kgalemo ye e leng gore ga ya amogelega o gopole gore monnola a o mmage wena o mmatswalage o ratana le ngwana a gago and then ge o le motswadi wa pelo ya go se swarele ka mokgowe wa pelo ya go kwatela sa ruri wa pelo ya go hloka peace then lapa la monno o tlo le ya ga jwang wena o le motswadi ka mokgowe leng ka gona gape monnoki go ntse le o ratana le ngwana gago ba dula ba thabile a se gore ba dula ba thabile ka metlhale ka matša tšatši le leng ba tlo go bitša ba ne le mathata ba nyaka gore wena ka jwale ka motswadi o ba lokiše o ba lokiša jwang ka pelo ya mohuta wowe o tshoša monno ene jwale ka pelo no ke a tekwa ge ke rialo ka pelo ya bonna ke tseba ntwe ke e bolelang jwale ka monna gore ge ke bona family ya bo mosadi ya ka e acta ka tsela ye nna ko ba kae le mosadi ya ka
so go ne dilo tse dingwe di bushe motswadi a re go gapeletse gore o rate mmeo o ka no mohloya wa mohloya wa be wa mohloela sa ruri mara ke nyaka go botsa gore go ne dilo tse dingwe ka mo lapeng la monno la di tlo go palla ka mo lapeng la monno ka mare dipale mogonyane re a leboga a ke dire so mane Elsie mane wa katana leswika le go ka letšhela ka metsi ke tlo ba leswika magageshu taba ya gore lena ge le tlolwa le re bana le ka se ba gone re godile re le bana ba re ka molago tsene re feleleditše re ne ditšhomi gona ka moo gobane rena re ya bapala rena re ne khutso and then ge batswadi ba sene khutso bobedi ga bona ba hloke khutso bane ba noši khutso ya bona go hlokeng khutso ga bona go seke go ama bana mane Elsie a tseba ke nyako go botša nto nngwe tee mo bophelong lebalela motho se kgopisišale le yena o phele bophelo ba gago to the fullest gore o phele gore o bo thabe ka mokgwa o nyakang seke wa nyaka gore mo bophelong wena o kry-ile gore o swaretše batho dikgopi se ka nyaka go imela ke morwalo o seng gona o se ka nyaka go tetsentšha ka gare o se ka nyaka go fetoga motho o seng yena cause go thoma o bolela so e ba ntoela go batho gore ya ga botse Elsie o ne pelo mpe ya shule o gana go swarela batho ebile gore o te nyaka noši a ke kgona go kwešiša gore o kwele bohloko o kwešiša and then o kweleng bohloko a na o tlo kgona go swarela batho dikgopi na mo ke lefaseng mo ke ntse ke le moremi ke le so go ne batho ba mpitšang ka dika le diemo and then nna ke nyaka eng nna ke nyaka go te pona ke le eng nna ke le moremi so ke eng ge e le gore ga o ne molato ga o ne molato seke wa nyaka gore o fetoge motho o leng yena le be le ratana ke polelo ye le e bolelang lerato le be le se gona go lena ge e le gore ke nnete lerato le be le gona mo go ne le lerato go ne tshwarelo mo go ne le lerato go na le tebalelo mo go ne le lerato go ne le kagišano mo go ne le lerato go ne le tšwelopele lapa la lerato le ya ga bana lapa la lerato le kwa maele motho mongwe le mongwe mo bophelong mama o swanetše a amogele gore ke tlilo ba le phoso motho mongwe le mongwe mo bophelong ga a ratana le motho swanetše a tsebe gore tšatši le le mana ba tlo ba tsena ka bogare baratani ba e leng gore ba bile ka gare ga mathata ba tsene ke dira ka gare ba ileng ba ratana go feta lena le khono ba seemong se e leng gore a se right ke lebaka la re ba ganne go swarela batho nna a ke le so ke rugiwa mehlale ka matšatši batho ba rugiwa ka nna e le re etše ga moremi he moremi o jwang ka mehlale ka matšatši ge ke tšea letolo lela ka ke le bja fase ke re modimo ke kgopela go swarela bohle bao ba nrogago ke sa tsebe gore ba nthogelang ke lebalela batho ka mokana ga bona ba e leng gore ba ka ba mpolela gampe go ba mpolela ga botse modimo ke kgopela go tšwela pele o tlo boetša mangeloi ya geno morago ene ke nyaka go bolela ntongwe le mmamogafe mma a ko go botse iša pelo fase and then o be mosadi o go betše ke kwešiša go gobala ga gago mma go nna o tlhokofaletše ke bana ke kwešiša gore o kwele botlhoko dumelelang ditaelo di berekane le taba ya lena e ka se lokiše ke molomo gobane e sentše ke molomo gobane go tlile batho ba leleme le boreledi ba e leng gore ba agile ditaba ene di agaga di a ba dintlo di a feta malapa a lena ebile di a ba batho ba e leng gore ba phala ba lefago maele mo bophelong seke wa nyaka gore go phela o feta o ko motho mongwe a re nqa mo bophelong o se ka nyaka gore go o eme mo gating o lebelela lapa le la moagelwane o re mamang a mpolediše nna ke le so ge nka tsoga ke sene dijo a gone lapa le nka se le tseneng kua gae ka le kgopela dijo nna ke le so re hlwe re bitswa baloi mara fela rena re ya phela re ya pele ge mehlale ka matšatši go tsoga a o tsebetše letšatši go sa di go swaretše go tšona magorena itšea pelo o iše fase swarelanang tše ka moka di feng modimo tšeeng dilo tša lena le dibieng ditaelong dilo tša lena di tlo loka di tlo ba gabotse le be le ratana ebile la be la thušana gore le batamelane ebile le dule mo go tee le rekelane mengwako le kgolle le dirile nto botse
le a boa le a fetogelana manaba ra rekelana meago no ke no rela gore a ke re gore ntlo ya rekishwa le kwele ka mang ga wena ra go ka bone gore o la batamele gausi le wena ka ge ile mogwera ga go tlile jwa na dula gausi le papa go bana ba le papa go kgarebe ya gago and then o la ntse ile mogwerago mang mme ola ne ke sa mo tsebe nna mme no mara taba gore go bile le mogala bo a etla ka a dula mola nna mme ne ke sa mo tsebe alright a re itlogele mo papa go ngwana wa gago o phetse le bona ke magageshu dilo tša kgale di ka se re thuši tše re ka re thušang ke tša gone jwale se se šalang ge le tloga mo le ya gona mo ntlong tšeo tša go swarana ka diterata goba ka mebiri se se šalang ke gore ge le ka bitšang ngaka ya gaša metsi o ka se abiele le gore goba o ka se abiele mmiri o re a se ka tshelela ka gamang ngaka tše dingwe ge di gaša di a gaša taelwa ka mo e tlo no tswa ka mo ya fetela ka mo ya ka mo e tlo tswa ka mo ya fetela ka mo bana ba šala ba tlhakatlhakana a ke le botšeng le tsene ke sera ka bogare ene sera se go ne motho mongwe le swere khoneng ene le ka se tsogele mo kreile ka lebaka la ka mokgo lena le phelang ka gona a ba moswabisi ba swarelane tabe ya ngwana e phasetse go fela mamo gafe re tšhaletše ke motsotso o motee o ka kgona go lebalela mmeo nka bolela ya mme o sale ke mo lebalela gale that's why be ke le bontšha gore sale ane ke bentseng bona ba ka ba tlhokofetse ne bentse ke mo utlwile gore o dirang mara ke kgonne go utlwela ngwana gae botlhoko ba se gona ba boa gape be ntse ngwana gae rekile koloi ntse ba tswa ba tsamaya ka koloi ba tlogetse bana ba bakakanyana o rile ngwanyano le ga a tsena o ntheleditše le ba leng gona o rile ga a tsena ka mmitša ka re a re boledišane maraema moo magorena tabe o re e kwele o e hlalositše potšišo e rena o ka kgona go mo swarela la kgona go re a leboga wena mama o ka mo swarela mane elsi o elsi o sa gana alright mane elsi ka mo o ka kgona go ba swarela o ka moka ba ga o ba swarela wena mamruti o ka kgona mo swarela nna a ke na sekgopile ena tsotlhe tše nna ke motshwaretse tšenanti ya tsona mara gore ba re nna le ena re boe gape re bolele awa ke right mara go moswarela gona ke moswaretse a ke na sekgopile ena ntatse morena e tswalele moroka magageshu nna ke a leboga go sasa ke grobosdala mokibelo ke gona ka gae sontaga ke gona ka gae ba le be ba nyako pheta ditaelo ba katla ba le ba nyakwang dinokeng ba katla dilo ka moka di gona lapa le kolala ke rapedišana le lona modimo nka tsene ka gare ga lona sebare ke lebogile right motheletši wa motse community radio gona fa le go 96.9